dragi gosti i posetioci. Dobrodošli na 41. manifestaciju posvećenu tradiciji i narodnom stvaralaštvu pod nazivom Zlatne ruke. Ove godine imate priliku da vidite preko 100 izlagača i takmičara koji su pristigli iz svih krajeva Srbije, a sve to u cilju očuvanja izvorne kulture i stvaralaštva našeg naroda. Ove godine u goste su nam došli izlagači sa raznolikim jelima, domaćim proizvodima, lepim predmetima, izrađivanim onim znanjima i veštinama koje su nam naši preci ostavili u amanet. Pre 40 godina, jedan uvaženi gospodin i sada već mogu reći znameniti građanin Soko Banje, Golub Radovanović, pokrenuo je ovu manifestaciju upravo sa ciljem da neguje sokobanjsku izvornu baštinu i sačuva je od zaborava, ali i da okupi istomišljenike iz cele Srbije koji svojim stvaralaštvom i posvećenošću neguju nacionalni identitet i integritet. 4 decenije postojanja ove manifestacije dokazuju da su neki ljudi, iako danas više nisu sa nama, bili vizionari i čuvari onoga što naša zemlja jeste. Gostoljubiva, spretna, širokog srca i zlatnih ruku. Samom manifestacijom sam zadovoljan, znači ideja je veoma dobra, samo saznanje da je ovo jedna ideja jednog velikog entuzijaste Goluba Radovanovića Sokobanjca koji je još 82. došao na ideju da se ovo radi na ovaj način i da to i danas živi, to je već samo po sebi velika stvar. Mi samo možemo da doprinesemo svemu tome. Broj učesnika je impozantan, ima dosta učesnika, ima dosta oni koji od srca pokušavaju da rade nešto na tradicionalni način. 41. tradicionalna manifestacija Zlatne ruke koja ove godine preko 100 izlagača, veoma velika posjećenost i veoma veliki broj izlagača. Kada pričamo o izlagačima, radi se o tradicionalnim rukotvorinama naših baka, deka, naravno i savremenih domaćica i sokobanjskih sela, ali bogami i šire, iz cele Srbije i iz okruženja. Pored toga tu se nalaze i naša tradicionalna jela koja imaju prilike gosti i turisti da probaju u Soko Banji. Ono što je tradicionalno u Soko Banji jeste čuvena punjena paprika, sarmica u vinovom listu, pasulj i nezaobilazno jagnjetina ispod sača. Naravno, jeste i ovih preko 40 stepeni, međutim, to nije zaustavilo ni turiste, ni meštane da prođu i probaju ove stvari. Naravno, ovakav jedan festival koji je tradicionalan, kažem, 41. godina kako se održava je naravno bitan i za našu turističku sezonu, jer okupljamo veliki broj ljudi iz inostranstva. Manifestacija ili sabor Zlatne ruke, tradicionalna, autentična sokobanjska manifestacija posvećena je tradiciji, narodnom stvaralaštvu i očuvanju nematerijalne kulturne baštine, što sokobanjskog kraja, što cele Srbije. Ove godine Kulturni centar Soko Banja je po prvi put organizator ovog festivala, odnosno manifestacije. Do prošle godine i prethodnih godina turistička organizacija je uspešno organizovala i realizovala manifestaciju. Od ove godine je ta organizacija prešla na Kulturni centar, što je i novoosnovana firma, novoosnovana ustanova koja se bavi, čija je glavna delatnost zapravo kultura i umetnost i upravo ovakve manifestacije. Ove godine imamo dosta izlagača, preko 100 izlagača, ali i takmičara, jer manifestacija ima i takmičarski karakter. Takmičari se takmiče u 3 kategorije. Prva kategorija je priprema starih jela, druga kategorija je domaća radinost i treća kategorija je stari zanati. Sada se trenutno nalazimo ovde u Legatu, u Umetničkoj galeriji Milan Mitrović, gde možete vidjeti postavku tradicionalne narodne nošnje, vezova i raznih drugih predmeta, što odevnih, što kućnih. Jedna zaista lepa i bogata izložba koja će naravno dobiti svoju stručnu procenu od strane našeg stručnog žirija, koga čine profesor dr. Dejan Krstić iz Zaječara, etnolog i antropolog, gospođa Nadica Stojanović,
predsednica udruženja žena Etnos odavde iz Soko Banje i glavni kuvar Dušan iz restorana Zeleni grad. Tako da je stručna procena i ocena svih ovih takmičarskih delova manifestacije. Posebno nam je drago što imamo izlagače koji prate manifestaciju od samih početaka. Naša Dragica Radovanović, čuvarka naših korena iz sokobanjskog sela Šarbanovca, učesnica je Zlatnih ruku od 1983. godine, bukvalno od osnivanja same manifestacije. Stoga zaslužno dobije specijalnu zahvalnicu za svoj entuzijazam, energiju i upornost da naša manifestacija živi i prenosi svoje umenja na buduće generacije koje će dalje čuvati i negovati. Molim za još jedan aplauz za našu Dragicu. Danas smo ovde na ovoj prelepoj manifestaciji Zlatne ruke. Tu pripremamo belmuž. Hoćemo da pokažemo našim meštanima i gostima kako se priprema belmuž. Ovo je svrljiški specijalitet i u Svrljigu postoji manifestacija belmužijada. Mi smo prošle godine na toj manifestaciji belmužijada osvojili u pripremi belmuža prvo mesto, prvu nagradu. Pa smo zato i ove godine odlučili da ovde kod nas u Sokobanji pokažemo gostima, našim meštanima kako se priprema i kako izgleda belmuž. A belmuž se priprema topljenjem mladog sira i u određenoj fazi dodaje se brašno i so po ukusu i dobijamo
izvanredno, znači jedno jelo, znači vrlo kalorično i ukusno. Ova manifestacija je svake godine Zlatne ruke u Sokobanju. Međutim, mi smo po prve godine, znači sad ovde to čisto hteli smo to da predstavimo, a ujedno smo hteli i da promovišemo udruženje Velika Porica Rtanj. To je nešto novo i Veliku Poricu sam, znači ovaj objekat ovde što se vidi, znači to je pećina jamskog oblika nastala urušavanjem tavanice i veoma specifična i možda jedinstvena i u svetu, pa smo hteli i to da pokažemo građanima i gostima kako to izgleda i da to postoji na ovde našem području na teritoriji opštine Sokobanja i selu Šarbanovac. Bavim se izradom kecelja koje možete da vidite na Instagram profilu Šnajderajka kecelje. To je inače moj hobi. Ovde učestvujem 5. put zajedno sa svojim prijateljima i izlažemo uvek zajedno. Tu je još pored nas poljoprivredno gazdinstvo Milojković. Oni imaju plantažu šipurka i proizvode domaći džem i sušen šipurak za čaj i poljoprivredno gazdinstvo Pokrajac iz Mužinca. Oni imaju plantažu dunja. Vrlo rado učestvujemo svake godine, izložimo nove proizvode koje imamo, razmenimo mišljenje sa drugim izlagačima, probamo neke nove proizvode i tako. Ja sam od 2007. godine ovde, tako da svaki godin učestvujem i nije loše. Proizvodnja, u stvari prerada kože i proizvodnja predmeta od kože. To mi je deda po majici radio i tako sam počeo pored njega i ja radim. Nošnja se razlikuje u svakoj oblasti, je druga nošnja. Naprimer, na granici sa Bugarskom Crna Trava i Dimitrovgrad formiraju nošnju na osnovu te kao nacionalne manjine koja pod uticajem Bugara, naprimer Vlasi kao manjina, formiraju svoju nošnju. Čisto srpske nošnje nema. Pa ja sam ovde prvi put, organizacija je dobra, šta znam, na poziv Daliborke sam tu došao. Odlično je odrađeno. U kategoriji za najočuvaniji i najoriginalniji eksponat, za eksponat stari prekrivač od konopljanog platna, prvu nagradu je dobila Jasmina Svilenović iz Malog Izvora, opština Zaječar. U kategoriji za najbolji vez, za eksponat peškir sa natpisom Dobro jutro, na prvu nagradu je dobila Jasmina Đorđević iz Niša.
U kategoriji ručni rad rađen u toku manifestacije za rad tkanje tkanica na razboju prvu nagradu je dobila Ljiljana Jovanović iz Sokobanje. U kategoriji očuvanje tradicije starih zanata za naziv eksponata kožuh ćurčijski rad nagradu je dobio Miroslav Vojinović iz Aleksinca, Ćurčija, radionica Tina 95. Imamo dve kategorije u pripremi starih jela. Prva kategorija je priprema jela Sokovanjskog kraja i prvu nagradu ove godine dobila je Aleksandra Radisavljević iz Vrmđe, opština Sokobanje. U kategoriji priprema jela iz Srbije, znači na nacionalnom nivou, ove godine je prvo mesto osvojila Beba Svilenović-Marković iz Zaječara. Specijalitet su pihti od boba, kravajčići punjeni sirom, podrobica, čalama, ima još dosta jela. I to je, da kažem, eto tako, specijalitet donjih sela, je li tako? To je specijalitet ispod Rtnja, u Vrmđi, tako da gosti koji dođu u Vrmđu može da dođu kod nas da nas poseti i da probaju sva ta jela. Da li se bavite ruralnim turizmom, s obzirom da ste iz Vrmđe? Da, bavimo se seoskim turizmom. Šta imate od kapaciteta? Pa u ponudi su sobe, svaka soba ima svoje kupatilo, mogućnost hrane. Kada ste počeli da se bavite preduzetništvom? Pa ima 5-6 godina. I da li ste zadovoljni? Da, jesmo, zadovoljni smo.